Gdje smo? Napokon u kajaku u Boki. Toliko dugo čekamo ovaj moment da dođe septembar, da temperatura bude podnošljivija i realno da se smanje gužve. Tako je. Ispred nas je čuveno turističko predivno mjesto Gospod Škrpjela i ostrvo Sveti Đorđe, ali nismo tu zbog ovih lokaliteta, iako su predivni i sa kajaka je potpuno nova dimenzija, već želimo da vidimo ono što nam preporučujete milion godina, a to je Gornji Stoliv. Smješteni smo u Donjem Stolivu, a Gornji Stoliv ćemo uhvatiti nešto danas popodne. Gospod Škrpjela, ostrvo ispred Berasta, je vještačko ostrvo gdje su, barem po predanju, braća Moršići na hridi u Risanskom zalivu 22. jula pronašli sliku Gospe, pa su Peraštani 1452. odlučili da na tom mjestu sagrade hram Bogorodici. Oko hridi je nabacano kamenje, podignuta je mala kapela, a potom su fašinadi tradicionalnom običaju vjekovima nasipali kamenje, potapali ronule barke i turske brodove, pa se vremenom površina ostrva sve više širila. Pored Gospod Škrpjela je i ostrvo Sveti Đorđe koje nije dostupno turistima. To je s nama. Kako prolaze brodovi, tako nas ljuljaju našu malu jahtu. A pored Gospe je ostrvo na koje nećete vidjeti turističke brodove, niti turiste, sem nas. Imamo par informacija sa sajta Nacionalne turističke organizacije. Kad sam ih pročitala, prosto mi je ostrvo Svetog Đorđa automatski postalo 10 puta intrigantnije i zanimljivije od Gospod Škrpjela. Da čujemo informacije. Elem, danas mnogi ostrvo Svetog Đorđa zovu ostrvo mrtvih jer su se na njemu vjekovima sahranjivali Peraštani. Priča kaže da su ga zvali i ukleto ostrvo, jer je rimski papa bio zvanično prokleo ovo ostrvo zbog groznog zločina koji se desio na njemu. Koji zločin? Hrišćani nisu smjeli na njega kročiti da ih ne bi stigla anatema prvog Božijeg sluge. Pletu se i pletu mitske priče oko ovog ostrva. Prvi arhivski spomen crkve je iz 12. vijeka, 1166. godina. Legenda kaže da je ostrvo vjekovima bilo bijele boje dok nisu došli benediktanci i zasadili ove čemprese koji su inače vjesnici smrti. Eno ga Gornji Stoliv, hitamo ka njemu. Stoji sam napušten. Lovćen, Štirovnik, sve se vidi odavde. A i vjerovatno ljudi sa vrha vide nas. I posle pola dana od kako smo snimili naše zadnje kajakanje, šta smo radili? Pokušavamo da se probudimo. Tako je. Ja pokušavam da se probudim poslije cijelog dana leškarenja. Idemo u Gornji Stoliv, uz brdo. Zato se zove Gornji, jel? Nema ga gore. Nekad kad ga fokus uhvati, a neće. Jer ne možemo biti bez uzbrda. Kažu 40 minuta, možda manje. Jako je teško penjati se poslije cijelog dana ležanja na ponti, ali nema drugog načina da se vidi Gornji Stoliv, no da se popnemo. Ova oznaka, moj prijatelj je neprijatelj cijelo ljeto. Smo ovu Crnu Goru htjeli, jesmo? Jesmo li htjeli ovu Crnu Goru? Da se samo penjemo. I penjemo bez prestanka. Da, nismo vam rekli da hodamo u stvari starijim putom. Starijim putem koji je ostao, ja mislim, u svom originalnom izdanju. Nakon pažljive elaboracije stepeništa, terena, zaključila sam da Legolas ovdje živi, jer samo Legolas svojim laganim pokretom može da stigne do ovih visina. Uspon je konstantan, ali je zato put prelijep. Tu smo. U suštini smo se ispjeli nekih 200 metara, ali je tako vruće i sparno da nam je kao da smo penjali 400-500 ili više. Wow. Ovu da smiju samo vilenjaci.
U Močiću. Ovo mi je omiljena stvar na starim kućama. I generalno svuda, puzavice. To je ta fotogenična crkva Svetog Ilije sa, mogu reći, najljepšim pogledom na zaliv. Slušaj ovo. U vrijeme kad je Venecija vladala bokom, selo je brojalo oko 1200 stanovnika. Imalo je 4 prodavnice, 2 mlina za ulje i 4 pekare za kruh. Svojevremeno svaki momak, da bi stekao pravo da se oženi, morao je da zasadi 100 maslina, oliva, 100 oliv. Crkva Svetog Ilije dominira naseljem. Upravo se nalazimo kod crkve Svetog Ilije i nije poznato kad je sagrađena. Prema natpisu nad ulazom dograđena je 1556. godine, ovo ovdje na latinskom, dok je sami zvonik podignut 1833. godine. Posebnu vrijednost predstavljaju 3 oltarske slike Josipa Tominjca. Gornji Stoliv je staro naselje koje je nastalo u 14. vijeku. Nalazi se na poluostrvu koje čini planina Vrmec na nadmorskoj visini od 240 metara. U Beču je verifikovan kao zasebna opština 1767. godine i zaveden u arhivske knjige. A do tada je bio pod perastom. Kad vidiš ovakav čokosmoki, prirodni čokosmoki, jasno ti je koja životinjica ovuda besprekorno ide poput vilenjaka, kozica. Znači, cijelo vrijeme imam vibe da sam u nekom italijanskom selu, napuštenom, polunapuštenom. I šteta je što nemamo više ovakvih gornjih starih gradova po boki. Tako da morate doći da vidite, ovo je jedan od rijetkih očuvanih primjera, relativno očuvanih, ali eto, dovoljno da se stekne neki šmek. Jedan od glavnih razloga zbog čega se ovo mjesto iselilo u Donji Stoliv, kad je sva frka prošla, je što nema vode. U slučaju da budete gladni i željni, eat here and drink there. Eat there as well, tako da imate mjesto za odmor i zakusku na ovom lokalitetu, možda neka bolja riječ, na ovom mjestu, u ovom naselju, u ovom gradu. Tako teške riječi. Ovo je bila lijepa popodnevna tura. Hvala onima koji su je do sada preporučili. Pratimo vas, nastavite i vi nas da pratite i da nam preporučujete slične i druge lokacije. Tako da gdje god da se nađete u zalivu, bez obzira na to gdje ste, preporučujemo da izdvojite nekih sat vremena za uspon i povratak naravno od crkve i Gornjeg Stoliva. Vrijedi, lijepo je mjesto, posebno je, bajkovito je i nekako je zaostavština nekih prošlih vremena, zaboravljenih vremena u Crnoj Gori. Potpuno je druga dimenzija kada ste ovdje. To je to, gledamo se. Pratimo se, like, share, subscribe i sve to. A i Tivet ima svoju gospu za takmičenje. Gospa od milosti. Ili ti milosrđe. Sada smo neke drugare. Dobar dan, smijemo li ovuda? Wow, kakva ljepota. Vodič. Naš vodič za danas. Čuje neku buku pa da vidi. Nemamo puno informacija, ono što znamo je da je crkva, odnosno samostan, da su podignuti u 15. vijeku, monasi su ih podigli, da je sami otok prirodnog porijekla, što znači da nije nastao na isti način kao i Gospod Škrpjela, koja je vještačkog porijekla, jer je Gospod Škrpjela nastala nabacivanjem kamenja. U svakom slučaju, ovo je itekako drevno mjesto, uvijek bilo religiozno, odnosno uvijek bilo sveto, jer postoje i ostaci nekog kamenja, koliko sam ja uspjela da se informišem, a to kamenje datira još iz perioda Rimljana, jer je u pitanju kamenje koje je predstavljalo svojevrstan žrtvenik za boginju Junonu. Tako da je ovo oduvijek bilo sveto mjesto. Tu nadomak Tivta.
To je to, kratka, neplanirana posjeta drugoj Gospi u ovom vlogu. Sad stvarno, čao. Ćao društvo. Hvala na turi.